Anya laki din! Ay, naimbag ka pa ito niyaw. Nakagatang kagaya mo ni Tilugan Maw. Ay, uwan tata. Kasi na agad damot basit nga runong may agasawa, isumutin ating gatang may tilugan. Ay, mayat na ita Dumalat nga min dalugan na kay. Uwan nga ro tata. Isong inkarkarigatan mi ni bakit ko tigim matang. Ore, second hand lang. Ay, so, saan alang laeng ti second hand alugan to niyaw. Dakkel mo't laeng agataday ta. Iso asaan alang laengan. Tata. Ay na. Maragsa ka na kunay, paraking ka. Kapot ka mo dyanan na, kaya nakagatang kamutlangan, itilugan mo. Agyaman ak unay tata. Aha, patsumot na jay tata. Nay, apay nga kastamot yung tibagbagam kontrakan nito niyaw, si Kamariyaw. Diyak ngamin patyan ang nagtaod iti nagbanuganda nga agasawa ti inggatang da iti luganda. Ha? Hanya ti kayat mo asawan? Ay kinuad da chicks ni pare Mario nga ubing. Anak kanu tibak nang da jay nga ubing kahit. Hanya? Wen, pudno na itatata. Iso asaan man akong di palastog da jay apari to nyo. Gapo ta amok ti pudno. Ha? Kundi palastog iti kagat-gatang na alugan. Ay, saan na mo ta nagbanugan? Ha? Ibagak tupay kinibakit ng adda chicks na ijay ili. Takitag man nyo ti pagpatinggaan da jay at tonyo. Ha? Lastog? Anyo laki din. Nagadumat din tayo ta pinalingkim, Mare. Ha? Aywan, Mare. Ay, aglugan tan iti nakapila at tricycle. Tapno aggindantan nga agawin. Ay, sige. Umuna kalatan, Mare. Dagasanak nila kay ko. Napanlabit nagkrudo iti gasulinaan. Anya? No kayat mo, makilugan ka lakad kamin. Isuka pa iti pagpasahim iti tricycle. Adda pagpasahig, Mare. Uray man kat no arkilag. Anya? Jalaki di pagtatakunan ti makilugan itilugan yaw. Kasta unay apa nangilas-las tog yaw. Kitsan mo't anak taon iti banog yaw. Anya laki ding. Jakman ang muno apay akas jelatan timbaga nila ikakanyak itay lakay. Kas dyan dyan nga agasawa. Nagmayat pa iti panangibagak. Ano kayat na ti makilugan, ta isuka pa iti pagpasahin na iti tricycle. Ngam kasi matintimbaga na. Anya? Nakuna na pa'y, asaan ka no nagtaod iti banog tatiin gatang tayo tilugan. Agasam man. Uwan, kasta ti ibagbagada. Ada ka no chicks ko, at 25 years old nga anak tibak na, nga iso ka no ti pagkukwartaak. Oo na yan. Anya lakit din ay dagita ka aroba. Naglaing da nga road ngagdadaal. Saan da akayat ti paartapan? Iso akas dyan, wag sauda. Awan tinasaya at ngayit dun ti dakas nga apal kulak tumat. Di dalat na makipagragsak iti balig iti padada tao. Saan nakasta nga aramidan dati amin? Makadadaal dalaal. Anya lakit di. Kunamlan asino dagi nga agasawa. Nakalaslastog da. Uray anya pa iti panagpalastog dalakay. Saan ta nga itulok nga artapan datamot Ay wala. Itaan niya ko maaga po nga itulok ta nga artapan data. Ay saan bakit? Pulos asaan na mapasamak da ita. Iso apa nga asing. Ta saan ta ko mga agsardeng nga agbirok iti ebidensya nga adda chicks de ja Mariaw. Iti kasta, iso ti aramiden ta nga about tapno iten nagtaman. Ay kawan na bakit? Iso nga rod akanayo nakamarabian. Tapal paliiwag nga men di pagburburdingan day jay akili. Asino akili day ta? Ay kat ti chicks nito nyo Kelly tinagan ti chicks na. Anya? Amok nga men di pagburburdingan na. Ay sauce. Ijay asidag tirang tay ijay ili. Asidag iti karayan.
Barang maranaak ida nga agkuyog kinito nyo. Tapitsura kadago sida. Kastagayam. Ay katala, itultuloy mo day tangar aramidam lakay. Saan ka nga agsardeng, aging ga makaala ka iti ebidensya. Ay, katuwa na bakit? Makaalak lang iti ebidensya kung nagtumait. Siguradong agpatingga ti kinalastog daya at tonyo. Ay, nyalakit din. Unayan, Laika. Anya launay aya ti panggurguraan nyo kadaton nyo nga agasawa. Makapasar nga minti kinalastog da. Anya, Iso ako nakinila kay ikaw. Saan nga agsarda nga gala iti ebidensya nga adda babae nito nyaw. Tamaki taman tilaing da. anya, ay unay daytan. Ammom kaday, nga iti kastangar aramidin nyaw. Ipakpakita yu laeng asaan nyo akayat ti paartapan. Anya? Nang rugi kayo laeng akasta, idi nakita yu anak kagatang day tilukan da. Saan kayo mo't asigod akasta kadakwada? Talagamat nga ibirukan nyo ida iti abot apang itinagan nyo kadakwada. Nang runa kiniton nyo. Anya kataad da chiksnan, po na yan. Nina naman. Imbes ama kumikum kayo nga agbirbirok iti about. Agtrabaho kayo kiday, tapno magatang yumagdagiti kayat yaw. Saan akasta apanang dadaal iti pada at tao ter aramidin yaw. Anya laki din. Apay nga minaya, kastaon na ti pa nag-effort mo, tapno makaala ka iti ebidensya nga ibagbagam, si ka Mariaw. Ay, kuwan atata. Tano mapasamak da ita makaalak iti ebidensya nga da babae da yaton nyo. Mabali na makaswan. Anya? Ket no mapasamak da ita, ay saus. Agbali na nakakaasi ti biyag da nga agasawa. Mabalin da nga agsinakan, mabalin ang maawan ti lugan nga ipampanakil da. Ay, una yun ay tapanunot mo, Mariaw. Abot na talaga ti sapsapulam. Tapno da pangitinagan kinito niyaw. Ay, katuwa na tata. Iso asaan ko asar dengan daya akong parek. Aging asaan ko amay tinag iti abot ko nagtumay. Kastagayam ti maimbagbaga da di alay ka na, na? Wan, iso ti kanayon nga ibaga na tunggal umay gumatang ditawi. Unay daytan apa nang dadaal da? Kasta talaga ti biyag balasang kaw. Oray sa dino asuli ti lubong. Saan amapukaw dagiti tattao adakes ti apal na. Sa bagay, pudno daytan na. Ibirukan da ka iti about, sada ka itinag. Ngam da ito titandaan na mema. Amin adakes sa panggap, saan nga agbaligi. Aywan anana, awan pa'y tinapuutak ang nagbaligi, gapo iti dakes apanggap. Ay katwan na, iti da ito ya kinabakit kaw, awan pa'y napuutak kakasta. Ibagbagada pa'y nga adda kano chicks nito yung agtawon iti 25. Agasam manday ta. Kasta da nga road, agaramid da iti about. Ngambayan nyo laeng, agtrabaho kayo latta. Saan adagita ti makalapod iti panagasenso ti biagyaw? Aywan anana. Imbes amadadaal kayo, isukit di ti agbalin akarit iti biagyaw, tapno ad-ad-apay nga igaidyaw ti agtrabaho. Ayan ni Pare Mariaw. Talagang aramidan ta amin ang kabalanda. Makadadal da lang iti pamilya. Diyak man mo dagi dyan ang agasawa. No apay akas talaon ay ti pungtot da kadata adwa. Apal nga rod, bakit? Dakes nga apal. Makitkita nga rod iti post ni Mario iti Facebook at pasiga pasagid. Aywan, oray dagi ti post ni Laika. Pasagid matla amin ti makitkita iti Facebook na.
Yala, bayan talatan. Saan tang agpa-apekto ka na kita at tao? Anya ko mangamin aga po ngagpa-apekto ta. Iso nga ro da bayan talata idan nga agsapol iti abot. Tapno may tinag da talaang. Amin ada ka sa panggab. Saan nga agbaligi kung naktumag? Pudno nga ta tinadamag kaulakay. Anya day tabakit? Mangirwar ka naman ang daton yung agas tawa iti may sa alugan da. Anya? Ne? Sino tinakadamagang iti day ta? Kadita karuba Ay. Saan ko nga itulok amarta pandakdagi di atat tao? Iso anas ka na makairwara ko niti ebidensyak nga adda babae da ato nyo. Saan kan samot ngamin amap-mapan ija igid ti karayan nga asidag ti boarding house ti chicks na nga ibagbagam. Ay mapanak to inton malambagait. Siguradwak ama palabas ko ida, ijay arangtay kung nagtumait. Wan, bareng iti day ta nga aramidam, kat patyan ni Emma nga the chicks ti asawa na. Tapno man magulo ti biyagda, tapno mapukaw amin na pundarda. Ti kunadan sa, kat maartapan data. Nagbidot da. Ay, nagbidot da talaga. Iso amalaksid iti chicks day jato nyo. Agkita ka pa iti abot, amabalinta apangitan nagan kadakwada. Santa nga itulok nga artapan da talakay. Pagtuhin ang dito asoli. Masigurado ka magna dito daton nyo kanti chicks na. Makaalak matlay ti ebidensyak. Maipit ka, uray kita. Agpatingga matlaan dahi ta kinalastog mo. Kunam sa. Dito yak pa'y igid. Tamang ano na makakita kanya. Dito tapang magkalaman! Tulang! Bakit din ta nasapa ka ng kariing nana? Jak napansin, dagiti awag ti tataw idi rabi Anya nga rod ita. Adda ka nun nilakay ko ija ospital. Impanda ija idi rabi Nat nag-ijarang tay. Ay, hapong amin aya. Ay, kating kakitaanan Mapanak ko mga rod nana. Ngam, awan pagpasahik ang mapan ija ospital. Anya? Pangaasi yung manana. Pautangan dakpay laang. Ay, salbag ti kasta. Adtaw, tilimagasaw. Oray saan mon abayadan. Ay na, agyaman nana. Ngamsakbay kumamot, amapan ka ijay ilay. Ingka kumamot agbraa. Anyamot tanday tanga itsuraan. Ayawan yawn. Daita ti mag-anabyo iti kasta nga ugali yaw. Gaputa saan nyo la akayat ti maartapan. Agbiro kayo iti abaw. Kabibiro kayaw, da kayo lang araw tinayabaw. Anya laki din. Buwan lakay. Kaumumay ko ata na iturog ko adagos idi rabi Iso ajak napansin ti awag dagiti nangyagkan ka dito yung ospital. Nagsakit ti ulok bakit? Naitama ti ulok iti bataw. Anya? Pag-iso ba ito tinangkatin nakakidyanang tayo? Diyak mat nakita. Tapang matgaya man at dahi ti likodag. Anya? Ay unay kan Mario. Manipod ita. Isardeng mo ti panangal alam iti ebidensya ken ni Tonyo ken iti chicks na nga ibagbagam. Tanay, isupay kit din ti pa kay sagsagmakam. Ay, oo, bakit? Gusto talagan. Diyak kayatin nga ulitin pa Sa anak pa yan nakala iti ebidensya ngam na siyak matan tinayabot.
Una yun ti kastoy, biyaga. Ala, agpaimbag ka lakay. Tapno makatrabaho ka manay. Nya. Nagdimaryo jirangtay ko nang bakit. Wala kay, natnaga pula ang iti panggap na ang makaala kano iti ebidensya. Anya. Sigurado kano ngamin ang makaala iti ebidensya, ta ijay kayo kano ang magmagna kaduam ti chicks mo. Nilakit din tayo tang istorya. Amo pa din di Mario. Asino nga taayat ti chicks ko nga ada ija banda. Ay una yan ni Pare Mariaw. Anya nga ita, kami birok na iti abot. Isulakit nga ron tinayabot. Dayta nga ron. Anya nga ita, aday di ospital, nasugat kano ti ulo na. Ay, nakababa ay napakais istoryaan na ita. Kapulang ta saan na kaya ti paartapan, isong agbirok iti abot. Ngam isumat ti imuna anatnag. Una yan. Bayan talat ta. Maamiris da ita ti kinadakas ti ugali da. Anya nga ita, Mariaw. Kumusta ti biyag? Ay, Naimbag man, nagkalang ijirang tay. Saan ka kita nayanaw? Gapoy iti panggap mo, makabirok iti about. Apangitin nagam ka dito yaw. anya. Ay, apaw. Saan kami na nasaya at ikas na aramid yaw? Gapulang ta saan nyo, akaya ti paartapan. Iso nga birok kayaw, iti pakadadaalan ti pamilya ti aking pamilya. Ay, tata. Anya nga ita. Nakababay laki di tayo dapat kasi istoryaam. Sikatin mo na anay about. Ay, ang laki dahil. Saan na maulit, tata? Ah. Ikarik tayo ta. Agpaimbagak tagtrabaho akit Tapno makagatang ak matitikayat ko agatangan. Ay, kasta kami Dahil ta, ti imulam kumait ti panunod mo. Idi pa'y Saan kita tayo tagberok ka iti about? Apangitin na gamit ti kumparay. Mawanan ka kayo iti bay na. Kanya laki, Dave. Oh, kumusta ngayon ita ulong pare? Maya tayo. Ha? Pare, awan mo't ngamin ti madingar aramidek. Tapno ibagam nga ibirukan na kiti abot apang itinagam kanyak. Tapno madadail nak. Anya? Oh, anya nga ita. Kabibirok mo iti abot. Sikati imuna anayabot. Gapulang na ita iti saan nyo akayat ti paartapan. Agsakit kayo na da umasinso akarro bayaw. Ti kayat yun lang amin da kayo lang ti pumintas ti panagbiag na. Ay, pare. Ay, naamiris ko na ita. Ay, ikarik pare, sana na maulit pare. Agpaimbagak, tagtrabaho akit Nasaya, kasta ngamin sana na ita mangdadadaal lang iti pada mataw, ti ammom nga aramidan. Ta iti kaano man, saan nga agbaligi ti daga sa panggap. Anya lakit din. Amin adakas sa panggap, kat saan nga agbaligay. Ay anya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.